Class A. Class A ta talaga. Maya pang inausda ka eh. First reading ko kami. Wapi, muli na ako sabi. Wala, pwede ka pa. Kumaran. Ano naman, 620 na. Kapag yan. Kat, bakya, ay first reading ko yun eh. Kuya pinili. Isi ka sana, isang daan. Ay, oo. Adi, pisa bitana ito yan. English siya. No, Kapampangan. Yapi pinili. Ay, Lawente pa. Timothy? Timoteo. Sana makapag Timoteo. Mag-tricycle na ka ba? Ay, masyado mapagod. Sige.
Pasal pagkayanan, yang
ang Kristo. Kini po kay katamong Santa Misa ngeni, yabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan dari Marisa Roque ating kayang pamilya, Tony and Rose Gopez and family, Bong and June Maliwat and family, Alfredo and Amelia Julian and family, Amelia Malig and family, Socorro Tiksay and family, Lina Toledano and family, Lorna David, O'Neill and Shara David and family, Ryan and Riza David and family, Cabalia and Ramoneda families, Raquel Salonga and family, Edwin and Marites Tongyo Halayay and family, Tongyo family, Leo Ko and family, Roy and Josie Espiritu and family, Odi and Luz Kiambao, Sardas at Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Jaime and Adena David and family, Teresa Tapia and family, Soto and Pineda family, Velasco family, Teresita Siringan and family, June and Shirley Salangsang and family, Tony and Helen Gozun and family, Capeña and Muli family, Teresa Pantig and family, Noel and Cherry Caballero and family, John and Joan Caballero and family, Daniel and Kisses Laroskin and family, Noel and Merly Gomez and family, Abigail and Gian Emmanuel Niliconda, Ignacio Bernas and family, at Ding Parish Pastoral Council. Para king birthday Thanksgiving na pong Ramon Jr. Ramoneda. Para king safe travel ng Consuelo Ramos at Bridget Ingal. For the special intentions of Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Stephen Floyd Gopez, Camille Angelica Nuki, Derek and Flor Sanchez, Patricia Foronda, Renze Marion Tiamzon, David Gimena, Maria Cristina de las Armas, Katrina Camille Gozun, Van Erin Lava, Caroline Gimotea, Lovely Joyce Nuki, Jerwin Uliege, Rose Lava, Juliet Barbosa, Catherine Kim Briner, and Kirsten Blair Canono. Para puging speedy recovery, safety, good health, and complete healing, dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Emmanuel Pineda, Herminia Gatus, Rudy Malyari, Archimedes Kayanan, Francisco Velasco, Anthony Chase Gozun, Luisa Bugha, Manolita Pasyon, Rebecca Erese, Cesar Uliege, Benjamin Gopez, Ingrid Vargas, Bea at Nena Ingal, at karing kay katamong kapatid ama sakit at kakaluguran, and those with COVID at present. Para po king guidance and protection na ning Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Socorro Tiksay, at pamilya ng Eusebio at Norma. Para king hanggang kapainawan daring kaladwa dari Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga,
Mark Romuald, Mario, Arsenia, Rodolfo at Siriaco, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Conching, Estrella, Virginio, Mariano, Robert, Remedios, Petrosinio, Marcelo Jr., Macario, Victoria, Jernan, Walter, Felicidad, Lionel, Wilma, Oscar, Maria Leticia, Anacleta, Criselda, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, and all the poor souls in purgatory and all those who have died because of the pandemic. Ang timurin po para king safety and kaligtasan dari nga ganaganang frontliners against king COVID.
King lagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ning grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Maka maluto kong eni, uli ng St. Jude, nun uli ng St. Luke. Uling piyesta ng San Lucas, ing metong karing apat evangelista. Pero ing pisabyan tamo kaniting kapag masusyan, aliway St. Luke, nun ay St. Jude. Magulo. Inya nung aywain dyan ing panyabiyang kupota, yun ako sa sangkanan, uling umpisa masusyan tayang ngeni. Alam mo ko kontra ni. Pag masusyan tayang ngeni, ing pamibili tamo. King larawan na, king mal ng imahin, apong Jude, king kayang lugar. Susyan talang din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo'y dala nakatangan sa king biye, alang angga. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 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 Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, kakatas kataasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, kataasan.
Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, King Diyos, king kakatas kataasan, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, King Diyos, king kakatas kataasan. King Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, asan kang bukuding banal, ikang bukod ing Ginoo, ikang bukuding kakatas kataasan, Jesucristo, kaguming Espiritong banal, king ligaya ning Diyos, Amen, Amen, Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas kataasan, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos. Manalangin tamo, o yigpaming mayupaya, pinili me, San Lucas ay evangelista, ban ibulalag, kapamilataning pamanaral at pamanyulat, ing misteryoning kayakang lugod, karing pakakalulu, pisan metong mula sana king puso at espiritu, ding sablang liligaya king lagyo mo, at ipaintulot mo sanang ding sablang bansa, apakyabutan dang akit, ing kayakang kaligtasan. Itingan adwan mi kapamilataning ginuming, Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banalay Espiritu Diyos, manggaman kingalananga. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat Pablo kang Timoteo. Pagkapilitan mo sanang makapagbalik agad kini kanako. Likwa na akong Demas, uling apal sintani iting yato. At yungeni ka rin Tesalonika. Ikrisente, mintaya Galacia. Itito naman, king Dalmatia. Ilukas, yamong kayabi akong yeni. Panintunan me i Marcos at tukime keni. Uling maraguling malyari ng asawp kanako. Papuntan ke Efeso i Tikiko. Potang muntaka keni, pakidala me ing balabal, alikwan ko kang Karpo, Karintroas. Pakidala mula naman ding libro ko, lalo na detang megawaking balat. Maraguling kasiran adepat na kanakong Alejandro,
ing platerong tangsu. Ing Diyos yan ang balang mablas, agpangking depat na. Mingat kakeya uling titula ng gusto, ing kekatang pamanaral. Alang sinaup ka na ako, king minuna akong pamakiyarap, king husgado. Likwanda ko ring sabla. Patawaran na sana ng Diyos. Dapot, inantabayana na ako ng Ginu at dininan sikanan. Ban apasyag ko, ing amano na ng Diyos, karing pagano. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligayan ing kekang pamag-ari. Ulitan tayo po. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Gino, at ding memalan mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara, ing ligaya, ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ipakilala doring sabla, ding mayupaya mong dapat, ating maligaya ng kamalan, ning kekang kayarian. Ing pamag-ari mo, alang kapupusan, ari ka, kapilan paman. Makatuliran niya ing Gino, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit siya ing Gino, karing sablang tapat, mamaus keya, karing sablang katutuan, mamaus keya. Parangalan tayo pungeni ing mayap abalita.
itangan po, pinili ra kong ibat king yato, nga naning Ginoo, banlumwal kayo, at pasi pamunga, karing bungang manatili. Inginu manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inginu memiliyang 70 adwang lalaki at tinubod nung tidwa ban muntanong mumuna kaya king sablang lugar apuntalana nga nang sinabi karela ing palutan dakal dapot ding magobra di taklamo panalangit yu king makibandi king palutan king padalayang dakal at alapagobra barang tipunan ing kayang pupul lumwal kayo. Tutubod da kayo ang timong tupa, busal daring asong gubat. Eko magdalang pitaka o supot magpalimus o sapatos at eko tuknang kabang dalan. Kapilan man lungub ko king metong abale, ing kaya kayong sabyan, kapayapan king baleng iti, nung ding makatuknang karin, payapala, manatili yakarela ing kapayapan, nung alino man, ibawi yu ing binyayong kagalangan karela. Manatili ko king bale at anggap kaya kayo, mangan kayut minum, king nanumang yang pangdake kayo, uling ing magobra, sukat yang mibayaranan, kayo lipat-lipat tuknangan. Nung munta ko king sano mang balen at tanggapan da kayo, mangan kayo king yapag da kaya kayo. Pakayapan nyo la ring masakit ka rin at sabyan nyo karela, ing kayaryanan ng Diyos, malapit ne kaya kayo. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ausan taya, ing kaya katang kapag masusyan nga ni enthronement, to trono tayo, ing imahin ng apong Jude. Ing kutang bisane man kayang itrono yapong Jude. Bisaya kayang itrono yapong Jude. Maya pa kano nung isantiago ang poywan, ding kayabe ng apostol, ding anak ng Zebedeo, ilang itrono mo, sigurado bisa lang bisa. At tatandanan niya, inyang linapit la kang Jesus, paksabi nung Mara, kang Jesus, deni nga dua ng anak isantiago ang poywan, nung malyari kano, lukluk la king dane ng wanan, at king dane ng kaili, ning kayang trono. At nanong pekibat ng Jesus karela nga na, ing bisang mirangal, ing bisang parangalan, sukat yang maging talasuyo. Sukat yang sumuyo anting ipus, anting alipan, uling makninying anak ning tao, di natangya, eban suywan. Nun eban sumuyo, di natangya, not to be served, but to serve. Ing makatrono, susuywan niya. Ing makatrono, si Serbia. Ing makatrono, Papa Serbia. Papa suyo ya. Ing makatrono, si Silvia niya.
Papa Silvia, niya pinsana yapong Rex Serrano, and every itang imahin ng Christ the King nga makaluklok king trono. Ing buri ng image ning Christ the King, itang Jesus sa makapako king cruz. Pagsilbihan niya kanu ing makatrono. That is the message that it gives ning makatrono. Ing leader, yang susuywan, ing leader, yang pagsilbihan, ing leader, ya ing siserve. O yan kaning message. Babiena ning makatrono. Taliwas siya keng leader. Taliwas siya keng leader, aburi ng Jesus. Ing buri ng Jesus, a leader. Ing buri ng Jesus, ing buri ng Jesus, a leader. Ing buri ng Jesus, ay alagad, leader a susuyo. Leader a magsilbi. Leader a magserve. Anting ipus, anting alipan. Servant leader ngarapin. Ating susuyong anting alipan, eya makatrono. Eya kailanman makatrono. Alayaping trono, ingalipan na susuyo. Anya, magbalik tangen ni King Kutang. Bisan naman kayang itrono, yapong Jod. Bisaya kayang itrono tamo, yapong Jod. Kay ba't nung tirong Jesus, inaralan Jesus, din kayang alagad, kay ba't nitang incident dari Santiago at Iwan, palagi ko keng personality na nga pong Jude. Kareng ababasa tamo tungkol kaya, definitely ingburi na nga pong Jude. Eto trono. Noon ay magsilbing anting alipan. O nanong yaws, tamo kaniting kapag masusyan, ekbalo. Eke buriing pamaglukluk. Kasi po ta sabihan darang pilosopo, ot makatalakad ya, ote makaluklok. Linawe ke pang masalese nung makaluklok ya pinuwali. Nung gamitan tayo ing pangaluklok ning mal alarawan, ot po makatalakad ya, man makaluklok. O di mayari ta kareng pilosopo. Kaya naman buring pangakabit king trono. At inyang matsurang kabaldugan ng kabit. Eko man maili. At inyang matsurang kabaldugan ng kaya buring pangapwesto. At inya naman matsurang kabaldugan ng pwesto. Pwesto, upaya. Kaya naman buring pangaputong, mas gagamitan niya keng korona. Kaya naman buring pangatumpak, matsura yan naman pakramdaman. So, let's leave the question without an answer. Keni mo keti King St. Jude, ko menakit makanining enthronement. Karengaliwa kong pibata ng parokya, alalang enthronement. Kabud kami magumpisa keng mumunang aldoning nobena. Pero agyang kabud kami mo magumpisa keng mumuna ng aldoning nobena, istong makanya na magnobena, karata pong pibatan kong parokya, agyang alang enthronement, metong pekadidinan kong pansin, metong pekadidinan kong importansya, ing sadyaya, ing lugar na ning patron. Ing sadyaya, ing lugar na ning santo, itang kenyang arap ning altar, itang makagayakya, itang makaayos ya, itang mayayakit ya, itang iya makasalikot. Siyempre, aldo na, kay ba't moment na, kay ba't dugo iya mayayakit, ot bala mo may kukontra ita. Aldo na, moment na, kay ba't dugo iya makagayak, iya makaayos. May kukontra ita. Makananumeng didinan moment, makananumeng didinan maya pa oras, ing santo, ing patron, nung iya mayayakit.
nung eya makagayak, nung eya makaayos, inya kinyang arap ning altar. Igayak ya, iayos ya ing lugar na itang mayayakit ya karing gana-gana. Neng ayusan taya kanu ing patron o ing santo, neng gagayak taya kanu ing patron ng popeng santo, ing pipaglugarana, ing pibilyana na, metong mo ing buritang i-articulate. Metong mo ing buritang sabyan na eta mo asabi king amano, pero apakit tamo king gawa at nanuyayiti, ing pamipaulagata mo. King santo, ing pamipaulagata mo, king patron, at makanyan ke nga kakiting kabalduga, naning kaya katang pagmasusyan ngeni, nanuyaman ing iyawus yu, o nanuyaman ing iyawus ko. Borita mo ngening ipakit, borita mo ngening iparamdam, kangapong Jude, ing pamipaulagata kaya. Inya sana ating metong ayaldo, ating metong nga seremonyas, nung nukarin peka ayos taya, peka gayak taya, peka samasan taya, ing pibilyanan kaya, ing pilugaran kaya. Nung kanong maulagaya, iyapong Jude, niya sana pagpiestan taya at pagnobena taya ng October 28, ngeni namang aldong iti patutwanan ta naman, patutwanan tamo naman kang apong Jude, na tunay ping maulagaya. Inya sana gewa tayang masanting, makagayak, makaayos a lugar. Talakad ko po. Ginumi tubod kang alagad, amuna kaya kakaring lugal na puntalan mo. Parati kang kayabemi, dapot nasa mong mitubod alagad mo muna kaya kaban magsadya king kaya kang pamagbisita. Ngami ngening manalangin kaya ka Gino, para la kang talapagobra king kaya kang pupul. Gino, paralakang talapagobra, kingkekang pupul. Para karingkekang pari, madre at katekista, aslaganan mo sa kingkekang sala, banding aliwa, akit da ingaslag ning kekang sulu, kapamilatanda, ipanalangin taking Gino. Inu paralakang talapagobra king kaya kang pupul. Para ka ring sablamong apostol, maging mamulasan ng anting patipati, dapot maingat at magaling kesa ka ring asong gubat, ipanalangin taking Gino. Ginu paralakang talapagobra king kaya kang pupul. Para ka ring sablang doktor, siyentipiko at artista, mayagyaglasanang magsilbi king kekang ligaya, at panimunanda ing kakayap ding sablang balayan, ipanalangin taking Gino. Ginu paralakang talapagobra king kaya kang pupul. Para ka ring sablang pamilya, manatili lasanang tapat king tagimpaning karelang lugod, ban maging talapatutula king ganap mong lugod, ipanalangin taking Gino. Ginu paralakang talapagobra king kaya kang pupul. Panupaya yun basan ko lagyang makabala agyang ngeni mo kay ba't bukas ang ganang piyesta alinala. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dari Marisa, Tony at Rose, Bong at June, Alfredo at Amelia, Socorro, Lina, Lorna, Ownil at Ciara, Ryan at Riza, ing pamilyang Cabalya, pamilyang Ramoneda, Raquel, Edwin at Marites, Tongyo family, Leo, Roy at Josie, Odi at Luz, Sardas at Luz, Imelda at Clifford Ray, Jaime Adena, Teresa, Soto family, Pineda family, Velasco family, Teresita, June at Shirley, Tony at Helen, Capenya family, Muli family, Teresa, Noel at Cherry, John at Joan, Daniel at Kises, Noel and Merly, Abigail and Gian Emmanuel,
ing pamilya Ignacio, Manny at Berna, at ding Paris Pastoral Council, kambeda ding kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan ning mag-birthday i Ramon Jr., pagkalam na sa kapag nasandang safe travel di Consuelo at Bridget, ipagkalam na sa special intention dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dicat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Stephen Floyd, Camille Angelica, Derek at Flor, Patricia, Renz Marion, David, Maria Cristina, Katrina Camille, Van Erin, Caroline, Lovely Joyce, Jerwin, Rose, Juliet, Catherine, Kim, Ati Kirsten Blair. Ipagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di Benita, Remigio, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Emmanuel, Herminia, Rudy, Archimedes, Francisco, Anthony Chase, Luisa, Manolita, Rebecca, Cesar, Benjamin, Ingrid, Bea, Nena, at ding sablang kilalat namo na masakit ang poring at impang COVID king kasalukuyan. Pagkalam namo naman sana ing guidance and protection ning Holy Spirit king pamilyadari, Ani, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Socorro, at Eusebia at Norma. Pagkalam na mo naman sa kapag nasantamong kaligtasan at ding kakatang frontliners, laban pa rin king COVID at yuli no sana king kayarian at ding kaladwadari Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Mark Romuald, Mario, Arsenia, Rodolfo, Siriaco, Emiliano Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Conching, Estrella, Virginio, Mariano, Robert, Remedios, Petrosinio, Marcelo Jr., Macario, Victoria, Jernan, Walter, Felicidad, Lionel, Wilma, Oscar, Maria Leticia, Anacleta, Criselda, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, at ding sablang kaladwaking purgatorio, retang alanang makaganak kakarela, at ding sablang mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paralakang talapagobra, kingkekang pupul. Yan yadwan taming sarili tamong kapagnasan. O ginumit mong ganakamo sang tanggapan din kaya kaming panalangin. Atok yan mila sana ring bakas ning kekang anak at pasipamunga king mitmong kapibabatan. Ya, ing mete para kaya kami dapot sinubling mebye ban adalano ring sablang tao king bie alang angga nung nuya mabibiyat magari manggaman kapilan. Amen.
talakad ko po para kinsensing. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang taon matanggap ya arapanan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo, iting daon ka rin gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, ikatula mula sana, dening ay na daralami, apag masusyan miya sana, ing pamaylasa na ning kekang anak. Agawami ya sanang dake ning biyemi, iting misteryo, kapamilat na ning o yigpaming miglalang ding kalam mong ibat banwa, timawa, rosa na ring puso mi ban, makasuyo kaya ka manano na sanang iting sakripisyong daraon mi kaniting piyesta ng San Lucas, pagkalubno kaya kami ring bage, makakayap at tayrana kami king alang anggang ligaya nung nuya magari Yesus, manggaman king alananga itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya kaante mo, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o yigpa Diyos kingalananga at lubos mayupaya, tinatag meng iglesia mo baboring apostol, bantala kadyang mitmong tetagan kapilan man, anting tandaning alang anggamong kabanalan ketiyato, at anti ing mabye ebanghelyong damdaman ding sablang tao. Kambening alang kupa sa lugod, daralit ming alang patlod mong kapuryan, makyabe kami karing sablang koro ning anghel, king banwa, king daralit ng tagumpe, at ngaming ening kakanta. Mipnuya ing banwa, mipnuya ing yato, kingkek kang ligaya. Hosanna, Hosanna, kakatas, asan, no sana, kakatas, kataas, nuwan, ing darata, king lagyo ning ginuon wanya. King lagyo ning ginuon wanya, Hosanna. King kakatas kataasa, Hosanna. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli na nitapag para lampumi, pabanalan mula sana, dening ayin, king espiritu mo, ban, para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasat kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat yake ka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan amidaon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat kaya ka binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan yeti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban ket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, sinubli ang bebye Cristo. Pasiba ayu king kawaka ning pa Inyang yan igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miyakeka, iting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Malayon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban, miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, Francisco. Ning kaya kaming Obispo, Florentino. At ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawa na at manenayang pangasubling biye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang ang gaban. Kaya be ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng San Jose akayang esposo, kaya bedaring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaboryan, king kekabanan ning panahon. Puriyan da ka at paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya may pangmayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngani manalangin nang mit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na, kaya katamo ning Ginoo. Isang banyang lagyo umu datang ke kami ing kayarian mo mi pamintuan yang lu mo
Keti yatu at king banwa may pamintuan yung loob mo. Ingkakanan mi Aldo, Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ka anting pamamat uwani karin mikasalak ke kami emu ke ipa ay sawul king tukso lunay kabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo, sana babalik danding kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan agpang king kaborian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginu manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakita mo ing mikakametong tangi ni king kapayapan. Nyoing kordero na ning Diyos, nyoing milalakoking kasalanan na ning yatu, nuan laring mayayawos, kingapuna na ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oig paming malugod, papagbanalan na kesana, ning Eukaristiyang kaya kaming tinggab, king kaya kang altar, at pasik na nga na kami sana, king kasalpantayanan, ning Ebanghelyo, ami panaral, kapamilatan ng San Lucas, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ngeni po maganapya ing rito ning pamibi ng San Judas Tadeo. Ikantataya po ngeni ing tunil at thine altar. Kaluguran kong kapatad, mitipon tamong yening kabengyan, ban parangalantaya ing katamong patron, isan Judas Tadeo, kapamilataning pamipok king kayang altar. Ngening pupugayan taya isan Judas Tadeo, ing talasuyo ning Diyos, antimong katamong patulunan, ning katamong parokya, makyapos tamo king kayang alimbawa, at taimtim tamong makiramdam king amano ning Diyos. Manalangin tamo ban kapamilatan ding kayang panalangin, akam tantamo ing kabanala ning bi, at malalam akasalpantayanan, kapanaligan at lugod, ngening pagkapilitan tamong gawan, ing kaburyaning Diyos, karing sablang bagi. Kapatading pami, paulagata mo king imahe ng St. Jude Tadeus, metong muing patutuana na iyapining ing maragol tamong kasalpantayanan king apong Ginu. Uli na rin mabilang-bilang nga mala, apig kalub ng St. Jude Tadeus, king malambat ng panahon, lalong mi papatutuanan, ing lugod na ning apong Ginong kukupas. Lalo sanang may pasiknangan at lumalaming kaya katang pamaglapit king apong Ginoo king pamamilata ng St. Jude Tadeus. Ing meging biyena sang St. Jude Tadeus, yasang kaya katang biyayan. St. Jude Tadeus, yasang gawantang mabietan daning kapanayan tamo, king biyeta mo anting Kristiyano. Manalangin tamo. O Ginoo, ikaing panibataning sablang kalam, king biye,
mi pamatulan ka sana, kapamilat ng daring malalam at matibeming kasalpantayanan. Ngening bibili miya St. Jude Tadeus, king sinadyaming lugar, bibili mila naman arapana, ring anggang kaya kaming panalangin, kapag nasan at kayadwanan. Kapamilat na sana ning pamagdebosyon mi, kalupa ng St. Jude Tadeus, akawangis miya naman sana, ing bugtong mong anak. Ing bugtong mong anak, king pamanyuyu, king pamanuki, at king pamamintuna keka, o Gino. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ay anak mo, ang mabibiyat magari kang bemwat ning banalay Espiritu, mangga Great Saint Jude, in heaven's glory, patron of all hopeless souls, in our trials be our Inginu manatili kaya kayo. At keka At antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, mayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kakatamong misang pamibili king lugar ng San Judas Tadeo, mayari ne, umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos.